aho program HCC muka TV West kandi omujenyi wetu n'omuntu oyino kugumba kwatena taxi zemotoka zokutwara amahanda ziteka ngo kuzivuga bine mico mibi konga tukibana tugamba tukebwa side yuriya wagitemba we bamutrainingire nkaye mico miro abo mwe nogira abasabazi borugeze nabo barumu ukwenda asitame wenka atakwenda kumanya amashitaga katemba akora asitame wenka mu ntebe yona as in what happens so nabwecho umushijogu ariya kandi abo kumuramureke kutegana sisi muzabo kuba kumugwana muzitera taratushoborije but isumu tubasa kusta off as of now umwami kanywa musayi avugire taxi obwire buringwa kandi umukorejo naida gwana tugambira the challenges they go through as they execute their duties oburemezo bakushanga umukore mirimo yabo sebo nakwakira banzo pese mwejo njiyeho neza kuganzya because neza gamba mnonka kere yarugaho fine banzo rebo mu kamera turamusiyeho tugambira amazina gawe tutandika ikiganiro citu amazina nabanyita Mujeni Robinson obubingi bakumanyanga kanywa musayi ndi umuvugi wa taxi kandi nyine mu kugu ngivugira imyaka 30 so ninjimanya ngivugira munonga ningetegereza nibiyo kwasa kugambiraho kandi ndiyenza royal kandaje mu rubugamba rwambara Mujeni Robinson wabingi bakweta kanywa musayi ndizina shebekwa yiziro oryo musigazo cina mane minji of course kuko nabwo atumane namwe kuko bakorutwara izina ryo ndino history ne sounding akubikonka history yayo wampata imuka gifollowinga ninunji okunyeta kanywa musayi ninga turi abana batanu babojo ntiko sizina rumo izina kanywa musayi se family name as a family name ejo tukijo mu town turbato izina ryo nkarisikira tukarisikira ku rugara mukuru witu bakamwita Ben Mandela akira ine myaka 13 kuzo mu taxi so emutwe yo kubanza that was chenda nishatu ati kirimo tukaya Peugeot because akari umwana muto munonga kandi obwiro bw'umutwe kanzu vugwa baganda we bavuga motoka so ijana aragara kandi ajari umwojo motoka ndi umunyakori atko bagipakira unfortunately driver wa yabura hatarga umushijo umwe n'umusha w'umurutu muzeyi bamwita muzeyi kibirije yambye ati mwana bagendo twari ni motoka atekiri motoka nkuru iri kugenda ni umwe hatizakiru nugire Peugeot munuko yabirera baho worinka nkori yakagaro yazida kikota kareberiyo hategena ni umwika kugira ngo akara mutata kavugire umuganda umwajya ati neki biriko wadona umwana imotoka agenda kunywa abantu umusayi being bakambatina ngo emyaka yite kubasa kuvuga motoka kana hakuza tarayije so kuyagenzere by then bakamba hindukira nkazakino nar munana kwabo ikara munana ukusha ko waza kampara ar munana wa kino koze mutkazi kazuvuga ari kaberebere ntuzayeze uko waza kaberebere ukija ko nusha ngo bakutuma kamasaka so kuyagenzere ko ikara munana namutwegera ukuntu yumwika nayongera mu amizi kazi cyamuka hatwiyezere ari kutaho mu taxi park keriye hata hibatire akatari mwera Wilson Lane ni yabiru taxi park hata baganda bashikanti uyu kanywa musayaze kugira ngo utiyabita yahotoka hati bagaraka bagipakira hati izina kugira ngo akara muto batakurumanya bajya uno mwana kanywa musayaraze une yatutene motoka ajade mwagenda abanywa umusayana amanya so that name is raho batwita kanywa musayana yes yeah ati tarich ko kitine cause ninja hati history origin okomoko bwizina mwaruhura so now omukuru no vugira nkahi yowe currently nivuga mbarara bushenyi ryarwa bushenyi kandi orunavuga imyaka mingi kandi bagira ngo urabashabazi barinka bagezigezi
urugutorwe narebera abandi bagira ngo urugutorwe mushabazi wa Bushenyi no rushango tabwenshi wacuza inge Bushenyi because there is ntungamo rezibanda nenguto nyingi atokuza kucuza inga Bushenyi nyowe ndi umwana wifuza kaza kwitegereza muzeyi yafire so mawo wanje yankuruza Bushenyi umucyaro mbakitari wentuha umukayo mushija bakamba mwita kasigazi kashikashi akar driver waza bus so kunizire kunuya mukuru wanje heza kundeta that is 94 na history yanje niningwa ni Jean House Boy wa Karinda ubu Karinda yabeke kandi sweet bread ni Jean House Boy naguza amandazi aza basi naguza shandi ati muri mukweta soda tukatunyuke shandi tugiteko mu kabaketi ubwo soda yake taro soda skazi taro biro akaro soda zembeta shishaho skazi soda bakuzeta swipsi nabo kuzishanga mu makagaba giga so muntu wenda tuka wano zaza Kampala mukamunyuke sane mu parking tugiteko mu kadomora tugishiko mu cupa tukuguza Rwiji so hati natandika kuguze shande ejo aharwigirwa za basi zabinsora Bushenyi hati hina yigire taxi nashanga hinko basakora kwa kumanya rukari y'urugudo rwo witu akakandi tinda shomireje munonga so kanti ni nabiringira hingi taxi kane ko mu muraharo nduza kutandika taxi kurugamba rakuzumuraharo okuba wavuga kuzankari yantunde sha uwo shumundakata kubasa kutambura haketwara bakaba tarufu because taxi yo kubanza aha enche tukumumuraharo tuhindukira rwe umuruteye bakwetarwe nkoma tuhindukira na narina so batobo batwara abantu okora yes dene zabire zongeraho kuza ntunga munakabari hati niko kureba za basi ezikuza Kampala kuvuga motoka kuza ntungamo cyenda nena maybe nguto kaburi umucucu bakamba twita pilot so wirowe hati ni mumutandike kushumye kitinisa kitu umutakaje ati pilot yarire kandi mwabere mwine motoka nano kuvuga motoka mwenu nabo ikuwa biroretwa nkahambaga uko banokiza umugore kitinisa yes pilot njyana murebe experience kandi ninyenda ngo ogene no tebeza jemwe n'porati no retwa rugo kwe twija with time umurimo kugenzera kanyama abantu binje motoka zakanya ati no shanga owagugire mukare washanga kugwa mutama akana gufunguka ato umurimo ogu tugujoininga nugo umurimo gwabe nico kurebera mwene taxi ne bake munonga bo kujya ngo umuvuje wa taxi n'umuntu tukashanga guriyo umurimo wa driver yaba naza kabari shanga nyihangayine yo mukazi ntunga mayine yo mukazi armunana ino mukazi shora ino mukazi Ruganda ino mukazi ino mukazi akwantenje ino mukazi so gukagura y'umurimo gufiri gutakwisa kitinza gukagura y'umurimo gukuza mu abantu batashomere for information hatine mu abana bine za bachelors tine abana bine masters tugakora nko mu atugura profession guri umurimo waza police uri wa taxi ukota singa mushanga because mbakumanya ko ine mico mibi mbakumanya ko murwani konka ubwo murumito abiziremo hine kitugukozere mate kirungi mu mudore no murimo hati ubwo ba driver ba taxi nkikujya ngo bashumisiza abana because it is a daily income yeah hati twina abana bashomera nakujya tunyuka guza mu 9 nena nashwera 98 nyobo kundebera ndi mushira mu gite aba taxi bakabatashwera kuza kujya ngo ko boyina bakazi bingi nyunga gitwe 12 ati ukachukuruta maza aho nuho kurebera ngo uko nakikozere ngija nyine bingi nduguzamo because nkani nduga mu poor family akwendo ni stabilizing nkani nzarwa umukazi wo moro munonga mbamweta Kembuga era ne motoka zanje zo kubanza tukatuzina abaganda bitu bakabi ne motoka tuzandika ko Kembuga 1 Kembuga 2 kugira ngo tugurumize kitonde cyo mukazi itwe nambana bingi banje tamwe ne Kembuga
tubakumanya tata because ubwo umukazi niwe yatugurumize akazara abandi 11 so umuntu kuzara abandi 11 atine kibanja hatkunizire nije naje taxi azo kutamu taxi kachitoro nko kuna kugira ngo kaguri umurimo gw'abasiramu sasire gamba tidini uko yindi kubano ugambo ruganda kandi nozarwa makanika so twarwo kuzara kandaji turi abana baboro bakutwita nyumba nyitamu John Robinson twina abana bingi bakurugokwe twayikora mu murimo ati zina kanyo musayi kucyaka munonga ihiro kiriya ikimotoka nkuru naki cyatwatandikira kustama kutandika gukora twashanga pake kegira tenders ubatendoka zuraho kandi zero violent ekere business ya muntu kazi bazira business yo muntu nko kuwa kuba hato inete hati bakaba batahadure bakitemasa izina ryanjye munonga naho ryizire najya ati tinki basagara kandi ajya katishomere najya tukamfe n'abasiramu aba n'abaganda aba bayani ko twawe tubita tukaturwana uko by then in fact ni nsima government ya his excellency wa KM7 kwa biro pakira waza kawe bakuterera receipt waho toka wahika bakuterera kabiri yes that's exploitation waho toka umuntu gakashata bakuterera akashata arukuya wesento yes because the curtain umyutka wakana nashashi wasa student utegenda hato chotoka twarwana munonga nyowe I was a fighter at that time bwiro bakaro bameya mukaba mutere ekikondi nyowe kuza ku izina kuza kushakara turi abana bana family twayikora mu murimo twagira ngo we as a family hatakatusha mutuzagaragara kandi agitkoreta twajya ngo baguma bije turwana twashanga mbatero umwe cyanshonga wire yiwano uza niwo parking mu rwane physical fight soko washanga mbakwata ngo kuranje bakamwita beni nyowe kantabuza kanyija wo umukwasire turwana hati babura kutushanite ndiye izina kanyo musayi baje ndiye ubusajya ngavunje tati bukanyo musayi hati ryasakara kunka twarakora mu murimo byaba ribi umukugamba byaba rurunjo mbikora because it a family tutena turi ba leaders mu town ya Mbarara turi abebembezi family yona turimo abebembezi bana kandi mukiroho kandi tukiro kandi muvuga mukiryo mu taxi yes turi mu taxi that's our professional job to the family turi abana mukaga tutena umurimo gwitwa steering kandi ine bituyira mu steering so fanyo nkanye kwegambaho nakujya ndi nkagiza mu 9 nashwera 98 nagitwe 12 2000 nyonka nagize kandi ukinama kano maga gume maintain amakana ngwa ngine nyowe nakujya mu Nazarwa kandaji nyine yo ikeyombekere nyina makargo biyenje watorra makenga wakigamira meru kandi amaka umumba utubagamba maka gahurire kanyoni mangwa makoshi kubo ine kampango indeza boys kota za ine bikari nyowe kakwanje nonyitaho na ribu abantu ntaka native ni kugamba ndi mushira wa mandi eka nyina mukazungu nyina abana 8 abana bashatu bajire diguri umurimo gwa taxi nyine abandi babiri umuri naza gukora senior 6 maturity undi ari mu senior 5 kandi umutaxi ejo nyowe ndi P4 drop out hatukunize tashomere nahirwa nashwera mukaza shomere hazara kurga bushenye mabushenye gubirishwera ija nagamba rujungu rugumire kizagamba tunabyanyi bakagira ngo bintu rigeze abantu bakitwara batyo batyo bakira kugira ngo baza kushwera bushenye buyineruye kuze nabakazi bamageze hata abantu batakubamanya bamanga ibintu amari kunka nabakazi ariko ino mushobora icyo wazakora so nyuko gumukaza akanyamba munonga kunahereza kumumanya najya ngukira kubonisha umusabana ikindi mu education ya taxi cyabenshi sasa nyuko kuzamu education driver novuga abantu kuzakabwera nyange ni batwara abana babo wiranyange batwara abana babo ntari ni batwara abana babo merehiro
no mu mashomero agandi ati umutima gwambuza kuko shi nyo niza kuvuga aba bantu bakushomesa abana babo abanje bagaruka mu taxi ninga nabo bakora ibintu mejo anagira umutima go kugira ngo twine kumutune gukora driver kubo muntu part of information ba driver batari banje bina abana then yo na kugira ngo umwe bembeza nagambira abana kugira ngo tushomese zo mu mashomero marungi mukarwani harati nyowe nyine mwana ashomera muri yaga mashomero make bona abana banje baresibwe municipal nyina bishiki abana munana bunagambira nyine mu mujungwe Arsent Kagwa on P5 nashomeseza zagwera nyangi kwenda kugira ngo tuye mu kintu cyo kugira ngo wa taxi takwibaza nyosho bisize municipal bwera nyangi immaculate mu taxi so taxi n'umurumo nabo gujyo inanga bagwijemo n'umurumo muhango nanye nakukubuza kintecho kugira ngo nawe ati ngata abana bore no shomesa abo kubari cyo bakweta legacy na ukateka ngo abana wagamba ngwara mbacharazi konkiyo ko muntu dekanyo musayineme ejo legacy nonde gumeho ngati kugira ngo transport wano rugamo ino mwana wakurikrutinga of course nyowe nkanye nakugira ngo nyina biki so kigumira kuba recruiting mu taxi konka nyowe ko muntu kunarigiro ko wituro kandaje nyowe nambwe nuko witana naze ko yesimba abantu mpaka ru acyari cinkorweho cyenyine magitanya kibani karita abana bakwiki 15 abato mu taxi abate ku taxi tukorwa ako bitu turi abahinji tukatuvuga tonto hata najya mu mwishe konka pa n'abana bona restre abo mbavuga za bus bavuga za maguri 10 bariyo mbavuga za trailers abantu bavuga mbitongore nyine kamuganda wanje navuga mu kitongore cy'ibimbazi barije then hatu noreba taxi binji tukatavye bakabatenda kugishomesa abantu konka is daily income ati nyowe nkanye nibasa kujya gutinka akora umurumo gukumpa miliyoni jukategura tinki kujibaza akanyowe kare ekice waza kumbara nimbasa kuri mitwaro mushanjizo on a daily basis so bwana abara akanyo nyine wish hata naza bushenye nangwa rute munkija ninje nyine mitwaro mushanjo so hati ejo nebe miliyoni muri cweka kimanza ngo nimbasa kushomesa umwana umurisho miliyoni rinkwenda konka ecyabiri kiriho akarizo tukutaho mu taxi umwami muroreze tukanturireryo saving culture ketaro at cut in expenditure extravagant no recent za buri zoba ito wa taxi nazo mbara argeze rizoba ryaneza nyencha kare akumanga akuzo ikashina mbamuhibanje amanye tunyede meka 10 ecanja zikuritira hatu wazo mutiyejo category to kubasa kweduvura twayigisa abana income and expenditure kore wakore mutwara mushajuka inagambira ebiri ushikwa no manyangu ne ya family chikwa nere bikaje eshatu ushikwa no mangu y'imodoka ne basa kuja kutomera wine kujibicira oine kuri yaho mutwara twayigisa abantu kugira ngo urye sentenci waza kure kore wakora mushanju akamagara ndago ngendo ndiya hebiri biketa hata abantu byo mbakora ki nico kuri mu gwita hata abana na Arga University immediately ayija kuzama ni ntina na munonga abantu kugira ngo muri mu mugwa bayaye no mangu hata abantu nabahumurira mu gwito mbaguhumuram no mansachi omuntu yari umupolisi kwa kurugomba police icyo kubanza guteka no kujya mu transport rega mangu buze ki umurimo ngurebe kanka gukugenda no guma as you age ugenda no kura guma ati tingumanya ngahategesha hano kibasaba shabazi nkakare hatu noreba umuyugana tumango mutana retire ngira mu myaka nkaka una twekereje twigira hatu nyowe geshanye ni myaka ya 5 na kunkana njye napura nigire retirement nyine bimpice kuba nakoze uri mu town ebindi ateka muri nyine kumura
saba vugi ba taxi abinje ati umukubasha umusanyo cyo kubagamba oyine kumanya ngo haro age iyo taraze kurwana n'abashabazi kore wano uvuga taxi ngo basakurita yaringira ko mukata mwero umuntu mo gutakira stress ati nyowe nkanye nyina maduka nyina ubwombeka nyine bivanje mu town nyine bivanje mu town tinyire polisi nyine time kugira ngo nimbasa kuba nyine kintu kimwe kikubaza kuyo miliyoni 2 akanye nayo nayombekire ni saving on plots nyine plots zanje ziri mu town zinkugira ngo at my age of 60 nguze kintu kimwe mbona miliyoni 15 ubona ko wasitama kurita yaringira relaxing na no education na no kugira education na ino retirement kugira abana bashomera yes na ino retirement akano yiteka tekera kugira ngo ni case wazo mwirwaro atisagira umwana wagurura kajuma ningo wagamba na doctor igira ino retirement so abavugi ba taxi abinja butwashomiza pa nawo no bagiga mu town kandi twina abantu abatumotivatingire twina umushija hari umushamba mwita ngahagiririza niwe no yanyegise taxi twina umushamba mwita hagiba cyase niwe yanyegise taxi hatogwe bahagiba cyase ayine degree munano we hagiye none umureberaho niwe kure ati niwe kuratire hagiririza ayine degree nawe nkitanu ayina abana Amerika umuntu wa taxi ati twina abana Amerika twina bashija nka Aaron Kanchirize basa kwa no mayachi ya manu witi ni mayachi no muntu ni chairman wa taxi konka ayine bintu binje byakwebembera mu government hati government nzetu regions hati nganya rubanga no chairman LC2 awa security ni chairman wa movement nabandi nkaho so hati kuza kutufollowinga turi abantu bamani akana government ati yatangire kutwijamo omutaxi ati nkito omutaxi yitaya nankushobora ngeya twine bza bank izi programs za 7 ZRS twine nora kuhizira za tendezo ganyirwe omu government programs za tendezo kutwara winde ani kugabantu katurwana kushoroza mirundi 2-3 government yatfura yari babashaje abakana batuye because imotoka ekeye bari road license third party washashura ahaha nushashura kaboye nushashura bushenye so government yatuyamba president Museveni yatuyira yeje mishoro jena ningabe yabinetu eturuzi konka yatera program ya warfare yo banogimanya hati warfare imotoka kwe kwije mu town nigura ka receipt akwitu kwe kurakuranye hati warfare kuyabiro twasavinga konka zaguma ziribwa abantu individual bayikora mu murimo umutwebembera washanga mbaziriya bonka nk'abantu ndiye fighter nagarakana cyo nacyo bembera twakirwandira twakishumisa abantu twine abarone kankirize twine mushamba mwita Robert be yagira njya no mumanya imba manya abantu abo bona twine umwamba mwita Sande Bukenya twashumisa abantu hati program ya government ije yatutahamu yatha esente mbazite sente z'imyoga pana ute twine imyoga ito mpaka driver uje tuka miliyoni 5 gende yokorakoranya tutwetaga ngo singe kintu cyone hano singa driving permit yawe kujya ngo drive na stage yo koroya because twenda driver wahansarageyo kandi abamuti bakabonde byo kusinga kuko nagamwe ngo atamuti twabundi so ecyakubasa kusinga niki no kora stage ki chairman wabona kwandika watobuna bamutamuje mu Robinson navuga bushenyi ogungumara kuba musingo gwawe Bagumu muhasente tukasente miliyoni 5 what does it take omuntu kuiza kuzo taxi kuvuga taxi ncetaga ki ategesha handi yahamanyigisha nyine motoka ngari mbaza ujanta teje ne basuta twaraje bantu za primozi nyenda kugira ziri zindi zupashira wishina n'izindi hati ni nyetaga ki qualification za taxi nizi at qualification za taxi pa nawe ikintu kaci twino musigazo itaha mukamwakira yo kweno shutariyo kandi ngari mbuza jate nibatwazaje mununga tubakanye shongo navuga bushenyi tukamwakira tukanawe navuga bushenyi so umuntu natandika atazeni ati
okay nagwete muri mugorobi ukora kwa kwakira abe security ati ne bitwatiremo because tukashanga umuntu narga nkokwe ahita nko umuntu zakigegwa asigaye yita nko umuntu nkokwe hatajya tkanze kuvugira taxi mbarara aiza kubesherekamo twesherekamo tino mukuru minozo muri yogo muri maze uko hurira abantu babeta babweza hatoyije ndita ya hosta mu motoka bakwibiramo so tukagutekamo nani tuvu ko kwijoro musya wende kubona driving permit iri valid yani hweta kananche take expiring iyo kwikiza kuvuga tax kandi tax omwatwinemo wishi na za minibus hatko kwijoro ina minibus mpaka management lituko kwanza kucheckinga permit yawe basa kugura minibus kuko utari qualified kujivuga kandi urikuza kwita abantu so twaza tumanya oine minibus kirasi yawe ni gamba ki oine wish pamito jine kwikiza kuvuga twashango byine oine kubona registered mu start tubatu ine nanga muntu yawe nurugankaye oryoha then wira nogiza munsi nabwo notekwa ko ine kibari ayo kugamba korobe no vugira kabare hati wija mbarara kabare batuhandikire abena atwaza akana basa ko birori bwiza kabare kisoro izina rya uri afire kisoro hati wije iti izina ryito mutaxi kumwe so hati nizezo qualification yo kumanya ariho umuntu usanga abantu ntibamanya nka owo kuzo mu motoka baranyibiro mu motoka za taxi zikuza ntungamo nyenamanye umuntu ogwe kwa kuba haro abine record kugira ngo izina bibiramo abantu muzamu bajya mweske mu manyi bwo hada ngo bakwiba umuntu kuba kubana mu reporting aho ngwe motoka ye ekwatire n'ubwibi how do you discipline somebody no mbatwariza muta driver mugenzi wanyu akwa mwine management uba kugamba n'umushuma how do you handle atache chinto okutwize tukakikora twine iba kweta union niba netwara mweno mpaka umuntu batwine mu ebina hati union ejo eriko bemberowa umwami Aaron Kanchirize tukija twakora mu ekibina cha Western Region driver wa nibampanishingira na kabari driver wa kabari bampanishingira na Kisoro driver wa 40 nibampanishingira so tukakora union mweno ne gathering Western so ko kuboine mico mibi nitukufollowing mutukere kurga kabari management yahigine ho bihinza uba wankwata so chairman mwene kigumira umuntu kugira hiyayeshere kaburiya ko bokura umushango ogireho wabura twine stages tuba tumahengwe motoka UBH binana n'itanu pink yanje nevuga Bushenyi road so twine mandate yo kugira ngo ati abana bine bone yanavuga tukabakora mu ngo kugira ngo tucye kuba emotoka ishatu eziriyo misho to kuzimanyana n'ibire ziri nyuma koko overtaking emotoka kire kuba mindset yawe n'jote narabadu kagabira n'itanu so koko shanga umuntu yajya ati banyiba oine kuba no mangu at least ine motoka yiwabugana is a communication no terra bakabwe kuko ine mushabaze biba haze motoka ejo najibugana kakashaka so chimasa ngo wakabwe narako kugisharaho so nuko twizera tubiya mututi abashuma bakatwoma emirunde minje umuntu nabasa kunaga ibintu byeye ngo mbasi it is systematic no kimanya ngo baganje yasigarayo garika na offices zabo what about taxis ibintu by'abantu nibura kandi turaka kubiwaho ibi byabura mu taxi ese muto kugitera tugirota mwino kandi akara mune cyo kutere motoka enkoni nangwa tinchireba omuntu atere enkoni motoka igamba nkibati yibuze motoka kana namanye beye motoka nagitera tinchireba munonga tingo kumjenze namutereza mukonka hari mu mpinduka nungi ati nkoko nakugira ngo ukagura umuntu mugo abantu batashumire nakugira ngo hata abantu abashumire bakijamo
na n'ibindi na n'ibiragiro bikije na management hati twe twino imwe n'itwe twineka neringa parliament witu twine kurga LC1 hato kutera mutuka y'umuntu because twine stages norambara twine tax park kunka sometimes no shange mutuka twine nyingi zitahikamo so at least twine stages as are outside the tax park kunka akaroko shanga jam tekiro mutawuno ko bono janka wako kubasakaza nk'edashinga kama 30 bantu papachiro mahanda twajya ngo tugere mu mutu wayikereza na kanso na state council tunonka zarwe bikona mwenu o stages so hato kutere moto kempi nenkoni zikaza bazatenda raziriya na indesente okingire birahuri na washumya cyo kigamba nawe konka turi ya warfare wagora receipt yawe mbakwa stage so ize nkono tizikakora ki dene binto ko yes we bari munonga umukuru tuyino mwami Robinson mujun hanuya kandi wabinyi bakweta kanywa musayi uvugire taxi emyaka 10 ya 10 je experience eri kumara ana tugambira byagenda nahibahika omukuterezo mu rumogwe na necyagwiremo uko muntu kandi ayine no buhabuze kugira ngo umuntu wakwasa bana ndakuza mu taxi akorata bishibo kindi yo hat government ko umuntu ranza bya terereze ahariki abo kuba nabwo ko mu rumogona takabura mu challenges katumuro kace program sim katria TV West tugarukaho naho program Simka TV West mu studio tuyinemu umukuru kanywa musayi Mujuru Robinson umuvugi wa tax kandi ugituyiremo agihangariremo actually ako imyaka 3 umurumuntu wanu ugumanya urukumebizo byago kumebirungi byagwe aza kutwantu tugamba of course abantu binja bagire memero meji era bakafakari abakwa wabigambe buruka stenta na ineho hatebe nabyo either bandi banywa mnonga uko ayinise nzabizo bazokosa kurebe abandi ngwino murumogwe abantu baguhangarira mu society yes wabaronda nari ko management level konka washanga kinaje kwatira ndumano yibuzo go mshija akachikorata ate kuko zacho kugira ngo akanyona simi yaka 30 kandi twashangirita muri cyo kubanza ko no kwihara bakazi akechi kubanza kwita munonga okuchakara nakujya muri sente za deire senza deire wano chakara era bingi umutaxi cyabishe baretero butahangara no kuchakara so itaba mu inebito izirento yesasara kubasa kuba ikindi okunywa maro extravagantly akamarwa health wise nemabi to kubasa kurebekaje to kubasa kutekateka kucera kandi tukagira program namana gacene because wararunywire no gukora so abinja baguhangariremo ngo kwana urani gambira abashya buturi tukuratira enyuma yabo n'abasiramu kahagidirisa haji bacyase hata itwa kujoiningire umwe mbakwabura mwe ari kikoro kwaburwa muti yana makwaburwa nibo kutunguka hata namwe n'imirundi mingi ati ntabura ba driver ukurugumba kazi nagwa nani access na bastamzo moto ko menda nabiyo zirizi abatwarra dano murumogu nyewe kanyo guturamo nakujya kandi ndiko family yaboro hata nkantina tukunakubanaragaho mukaza hantu nkakwatirayo noraburu murumugona no gubona mukurigiro obuhangazi bwabo mbona ubwire bwaguturamo azo gutura nyewe hata nkanye nakujya ngo mvugire imyaka 30 hati n'umuntu nambuza nje ati atuvugire tax ko gitwiremo hata kiza kumureba iyo wabe no muvugo kushanga akari yo muombeke takarigire muombeke abira yo police uri kumuvuga konka natima kimweto mu police takahumwire akari master kana hata kira master hata kujya atamuchikanye museta ko tax atkujuvugire bwire buringwa ombuza tari uburi okana ukora ki
ati nkani master kanshato ngai ati nkiri master tkonkani planning go retire what's the problem with okuvuga taxobire buringo ati koro wabiro yo musirikare kunkana hato yonja akashiyo kotakaje musirikare so tax nyonka kubara ko murugo andi no murumo niko tugubara na hati so konka twine mwabo abatine cyo bagwihiremo hati yanavuga nk'abantu uraje ati sinkamva mu tax atanti tax tumurumo iwe niwe tari murumo iwe nkanko umuntu eshizo niwe ko chini iwe niwe kizibu tumurumo nabagamba kubintu bagira bata umuntu natwaza nabangwirwa kujumirana umusuru we jana kure yawe nane ibyo bigamba bahanga ati nane kino mu taxi waza kubanke kintu hatkari kube cyo kurebera because now isi amazima gugara ngo hatu woro bushatu kureta wagamba no gamba waza kubanke kintu so hatu kuza kwijaho kagamba abantu bari bakuravuye n'abantu banda kumanya enseriyo ne kureba now kuza kwija kwikaha it means you have value now at house ubu nk'abana abakira bato aho kuba toka atandukanye kugura imotoka yawe nuza kutandukana imotoka ya mujurizi yes haza mujurizi ubu yakwa imotoka ye yagiye mu banka sometimes ya no yaro no business umwana jimaro yakwenda shomisa mu abana ni wobeho na ni wobeho ataki kuturetera badwe babitu okufailinga mu transport hada kigara ko mu cyara kaje umusizina taxi akajivugira ubwire burimba yambusha ine take home kana we kati yabo katubare nakujya mu motoka ne kuri mitwara umushanga konkito motoka customer abagiga kugira ngo na driver agire ki yabo nabo twine system yitu atiriwe weekend mwe biro mushanga tukikiriza n'abagiga ngo driver cyakubana kwibura umukaga kiriye cya katano ecya mushanga nawo basegura mu mwana we y'umwenda true that's fair tuyikirizana nabo twagira ngo akare motoka tukuziza mwito kushashura deire twastamana bagiga twakibiye motoka no driver nashashure wiki yes mwikirizana katubarenka wishe kibone himtu arita so burizo so burgo kubanza naza kureta n'umuzari wa 10 ashatu okore icyo tukenda kuba building kugira ngo iwiroko ni wigure umusente naye zomo ebusa zomo muhammad wigure ya account sente zo mugigezo nyewe umugenzi straje niwe yakinyegise ganga mumuzege akafa niwe yanyegiso kurakurana kajya njagire njo biri musajya mu wamanye hazaye nakitekamo nyo kuzagura mutwe yanjye yo kubanza nkani mbika sirinji rukumi burizo rukumi ka zine manki ako baturukumi umusaba soka no mutwara zingahe atwatwara abantu kurga kuzishaka twatwara sirinji nago rukumi so nkandi bakangundi nimbiko mushabazi nyofo information na simyaka abiri na mukaga nyine motoka ngagura motoka cyenda na mwenda mu kwezi kwa 8 ku rugo bunye motoka tekandi gahoga na nabana banje twakishima ngo umuntu narwatinde motoka akabazirwa bashanje nyine motoka barimba gendana bashanje nyine motoka konka nubona biro mu rutaro rwinji biro mu za accident imotoka kutomera ukikubonye cyo bikire hati driver no mugira ngo ekikoretera aba driver okubura kubonamo no kuriye sente zo mugiga because mu mujurizo wano uvuga imotoka bakaje kuko kubanza bakakubinga kwa katano kimasa tusagaraka kubona ndijo no kwa 8 hata yiba ko kwa 8 bakakubinga ku 12 kimasa gutoribika sente hati ko kuba uriyo muntu ine goal o ine vision wavuga motoka yo muntu emyakena ni woro kubike sente za wa account cyo masango ine capacity ni yo kuzo mu bank nka ebo ikakwa miliyoni mukaga yo katandi turiyo tugenda twenda kwendera ubwire tubukaba bwinji bwona n'ubucara kugera n'ufunda akagambo akokwenzere nyenda ubukore bugufu icyo wakushaba government ngo yongere umurumogu na no babuzo bwoyinire abakora umurumogu
number 1 message to abantu abari mu rumo akagamba ko kwenda kubahereza abantu abari mu rumo icyo kubanza cyabyo n'iki kwenda kubasigira no kukunda mu rumo gwanyu kuhecitinisa kandi wabaguza mu kamuntu rw'umurimo gwawe rwo gurayora abana bawe nani ukakora nyese yo katebeza abantu tinkadi vuga taxi kugira ngo ogukunde oguhecitinisa kandi oguseri nabwo kurebera iki yagamba nkikwata buri hamwe cya taxi konka waba nukunde cyo gukora ndamenye nta haro progress nogenda umisho then government imenkaba taxi nangwa ati nugambirira taxi drivers everywhere obibandu bakabaro bantungamo bakahe akwa mwena muri aba taxi mutsabaza aba nicyo cyo kuteka government shimi kubakorera akabuno shanga nomba mwene challenges zimukusubira mukagira ngo yabasa kubasoted by the government cyo kubanza cyavyo na government cece kutekaho no kuta MP on parliament abavuji ba taxi umushaya yamushaba abo kuba turi abantu bingi kandi abo kutupulaningira kutukorera biragiro tubakumanya kizibu kirinkaye mu transport karo minister wa transport ogwe ne minister naba ni minister nk'ezindi konkantu endo urukuzo mu parliament akatense z'abavugi ba taxi kuko kuranga hari abeberema hari yabachi nitwe twenda MP azo mu parliament Western eronde MP hatogwe rate yo kubavugiye taxi as in your view mwine abantu bashomera hati umuntu ari game aiza vugire taxi hati nkanyo shange ni nyesimba kuza kuba MP haije kiragira mu parliament kikwata transport mbashobore transport cyo akito tubona penalties ziba turetire nyingi munonga abo kuzikora tabakumanye kiri hanze no shanga bakatubare wa traffic ya kwatra ya kutera ikipapara cyo mpira uri noza kasese kuwa ikabushenyi the same traffic officer akutere cyo mpira kandi already bakutire penalty tia kwa chance yo kugira ngo hikaho kuza hato kiza kuza kwika 40 ukikaye ne papara bina on the same case mpira guma kuza abinje ati nkanye toka abintera kandi kushobora kujya tuno konkati jinde ba driver batakujetekereza wena ramba mu hipapura takumanya penalty ne okay niko kuna kwiteka teka government yatu yambika tumwe bembezi a level ya parliament kibasa kuba kirungi mnonga yabare mnonga sibura ni sibura icyo kubanza nyenda kubanza kora musya ikayanje kana kujya mu nyindika nyenda kora musya haro group se zitugurumingire haronka group mbageza zona hamwe kwatire mbageta kanywano group mwene groups zone zibase kutumotivatinga kunkore kindi mwena nimbara musya ba driver batayi banje abebembezi ba paka mwena na buri umwe base kutwatiraho gukora umurimo yabare mnonga twatwine Robinson Mujuni kanywa musai kandi omujyi wa taxi twiremu sate furious emyaka 3 yijwire kandi akirwa mu murimo gwe anahabura yayoreka ngo umurimo wa gukoraje uino bwese gwe namazima uine ekigenderwa no gwiya mu cyango twashemera mnonga kuba ni waha kandi koraga rwo turamukiza abantu mpako okwe bagiye ngo ya proud of them abo kandi batutambuza so tubakiba abantu babi we feel proud of them one of us is there kandi ubatwebarze abo kugira ngo nabashije bakurebekaje we bari mnonga kwija kandi next time mwamu nenshonga aron kanchereza karamtayise waha ntwatagana hamwe okugenda umisho nyenda kubasima bagwene batureba aha TV West program ya Sisimuka kandi katumuro kace hize bisinsino akora umurimo gwe turukwenda Simuka kashaha ngaburijo okusya shahishatu eba